আবে ফেনখন দে কি করে হেই মই যে ফেনৰ সুইচটো দিবলৈ গৈছো ফেনখন দিবলৈ কোৱা নাই কি করে আবে তোক ফেনৰ সুইচটো খুলিব পৰা নাই ফেনৰ সুইচটো অন কৰি দিবলৈ গৈছো কি করে আবে কেলা তই নালাগে থ কি হ'ল দাদা এইটো লওক তই মোক খাই দিলি বে दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए लोगों के चुतिया से लौड़े लग गए प्यार में सोचा था कि होगी चैन सुकून की नैन उसके लौड़ों के चक्कर में मेरे लौड़े लग गए 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 हाँ भूसने वाले बहुत हंसी आ रही है तुम्हें তো গাইজ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ মজা মজা ভিডিঅ' আহি থাকিবলৈ তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানে জয় আই অসম